tiče dijagnostike polineuropatija, ona, kao i za većinu drugih medicinskih dijagnoza, pre svega počinje dobro i detaljno uzetom kliničkom anamnezom, koju može uzeti i farmaceut čak u apoteci, jer postoje tipični simptomi. To su taj simetrični, postepen početak i to po pravilu od dozdo, od distalnih delova, znači od stopala, prstiju stopala, pa pod kolenica, i kada otprilike dođu simptomi do nivoa kolena, onda se javljaju na šakama. I to su ili slabost, pa znači pacijent zapinje prstima u podlogu, nesiguran je u hodu, nestabilan, pa onda je sve se više zamara, ima grčeve pod kolenicama, a onda slabost stisna šaka sa ispadanjem predmeta. A od senzitivnih simptoma pacijenti nam navode tipično trnjenja, žarenja, osjećaj kao da hoda po pesku ili da ima jastučiće, iglice po nogama, osjećaj da su noge smrznute, da su hladne, osjećaj kao da je u stegnutim čarapama ili bolove. Čak nekada vi ćete čuti da će pacijent reći ne mogu da podnesem ni čarape, ni cipele, bos hodam po kući. To je tipično, to se zove alodinija. To da one draži koje u normalnim uslovima ne uzrokuju bol, ovde dovode do bola. Ti pacijenti ne mogu da podnose, kažem, ni obuću, imaju jako izražene simptome koji im ometaju san u vidu, kažem, bockanja, iglica, kao da je opečen paprikom, kao ljuta paprika, kao udari groma, na različite načine to oni opisuju. I kad dobijemo takve simptome, mi sa velikom verovatnoćom možemo da kažemo da je u pitanju dijagnoza polineuropatije. Sledi klinički pregled koji u najvećem broju slučajeva to definitivno potvrđuje, gde mi vidimo prvo, i odmah možemo čak da vidimo o kom se tipu radi. Naprimer, ako su autonomna vlakna zahvaćena, to su te autonomne neuropatije, mi ćemo videti jako suvu kožu, naprimer, na podkolenicama, trofičke promene na noktima koji su krti, ispucali, nema maljavosti uopšte na nogama, noge su istanjene, znači trofički, hipotrofije, postoje mišića, a pregledom vidimo da su refleksi sniženi ili ugašeni i da imamo jasne ispade senzibiliteta po onom tipičnom rasporedu kratkih čarapa i rukavica, a onda posle to postaju do kolenice i damske, znači rukavice preko laktova, to je već odmakla senzitivna neuropatija. Elektroneurografija, koja je često i dovoljna, pokazuje nam zapravo kakve su brzine provođenja i vidi da li je ona pretežno, znači aksonalna, da li je oštećeno samo stablo nerva ili omotač, demilinizaciona, da li je predominantno senzitivna ili motorna ili isključivo, najčešće su one mešovite, senzomotorne, i to nam definitivno pomaže i potvrđuje dijagnozu. Ono što je interesantno, to je da kod naslednih neuropatija, ako mi nalazimo ispade senzibiliteta, pacijenti ih ne navode, zato što se navikavaju kroz život na to. I oni nikada ne kažu, trnu mi noge, imam utrnulost, bolove, žarenje, ne. A nalazimo ispad senzibiliteta. Kod njih je opet tipično to da otprilike imaju ta izmenjena, eskavirana stopala, čekićasti palac i to nam ukazuje da je u pitanju nasledna neuropatija.